Bismillahirrahmanirrahim. Bizler hazır Mekke kalasında ornalaşkan Şajara meşitine kelip turmuz. Şajara meşiti degenimiz Kazak tilinde жалпы aytkanda ağaç meşiti. Бұл ağaç meşiti dep atalуунун себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кезинде мüşриктер Пайгамбарыбыздын Алланын оган ийгилиги менен салеми болсун, пайгамбарлыгына, элчилигине далилдер сурап, ол кишинин пайгамбарлыгына күмөн менен караган кезде bir mucizаны talap etет. Sonda Peygamberimiz Allah'ın oğan egiligimen salemi bolsun, kasında turgan talga dua etip şakırады. Sonda Allah Taala ol kişinin duasını kabul etip, sol өсүп turgan tal Peygamberimizдің алдына келip салем берген болатын. Міне, сол талдың орнына қазіргі таңда осындай кереметтей әдемі мешіт салынған. Алла Taala илимдерибизди арттырсын. Бұл да bir мұсылманға керек дүние деп ойлаймыз. Біздермен болғандарыңыз үшін көп рахмет. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ضيوفك بالحمى نزلوا بخير الأشهر الحرم وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي إلى برد المتى بضمي